tini angwanago te bisnago tongui nau asok tongui sudu koksni sai tongnai philo tamong tong sung silia chini philni borok matai tong matai tong tamoi tong abo silia su nok nok asogui bisnago tongui kok kotok sagai abo to bui nugui tongo sabo kam khlai khlai ya nugui tongo abnang barbon sabo public no jawab ro nai lamsuko sang sate nai tongnai hastin lukron te wasa haino hai tabuk belai no hastin tongkhor belai no tung plajak tamoni hinba norok nukna cha salni sairingni jorabo chini hastini monchokra biplop kumar dev bot bin asuk khai tongmani a asuk thaibo yakari rikha aboni yaglun duka bjp bodolni bisingo tungplalai mani chair khitalai mani omhai montri rok omhai chair ti samani rok norok mangpli nukbai khna obo hai keno lai thangnai salja salni sikang IPFT bodolni bisingo bo kni bodol hai ingi tonglai kha hayake ba bodol kaisani bisingo no kheklai tonglai mani omo hai nukjagoi tongo aboni ulo nukja khanorok nukna jotono chini borom grang montri tiprasa hamkrai montri mebar sarni kaisa bodol bai chini borom grang montri sar NC development bodol omo hai khapilai yang tonglai mani aboni tino tini aje kok bothomana tini tebo jeng norok ni biskango sawoi tebo sukrobi khnarban tabok jeng mebasa pandaw phaimanjak chini hasini tiprasa hamkrai montri te tipra len je tiprasa rok no phiongna hnei je chobani khorang ribui je lidke phlemani chini borom grang sarno chini pandaw lamsago khulumkha joton hambai strangtana blai hambai marawo sar ani sumungangke tini je NC sar je press meet khai sakabo je nono paten tikhlai rinai eko tikhlai rikha ni samana abon tin bobo hai kok jana musong sar bobo hai philo abo belai kheno durbagyo homano ang duibar press meet khaika abo public jo saimano chini sarati prane chini buddhijibi chini ain kurung ukil jotun saimano je tini NC babu bonang belai manego bona hawa hamjago ang bobai prai 20 বছর hai hamang khlaika bobo kaham ge saimano ang kuno wansugui maya je tin bo hai borok omahira ongna hine wansugui maya bo chini party IPFT sing khlaimani bobo founder ang founder apro ji sing bobai thansa sam khlai feyo ang sob chamino bono safeguard khlayo boni kabangma irrigation khana saimano boni irrigation 2009-10 ro bungkha boni bride kabangma bikok sabaikha kabangma neta kagui thangkha boni bride boni irrigation khaye bi thangkha tofano ang bono safe khe tongo ang boni ungkolaw bachago nungjo saimano chini tin binoy babu song da binoy buddho tin dagur tin rajeshwar deborma te tin komangma bahir netarok romde kisu deborma dachito deborma borok bono obhiyog khlaiye borok kagui thango phiaba ang kagya ang bobai tongo ang bono sabot khai tongo bo jeng party IPFT 2009 ge chengu aprang bo tongo apni komangma neta kagui thanga kagui dol katal khlaikha tiprahar hoin khlailekha koma chikon party khlaikha boni netritwe apra ang bono sajo khaitong ang bono klok tong obotini সংবিধান tongo chini party IPFT ni jeng registered organization recognized party chini সংবিধান tongo chini bylaw tongo bylaw ni mote potai 3 বছর jeng chini committee change khlaio conference khlaio change khlaio obekhlai chini agni cholai fayo angkai 3 বছর miat paikha boni president boto from the very beginning boni president tabon boni last khana bo je 2022 bot president manlia aprabo jeng সংবিধান মতে যে জাগাগো চিনি party IPFT jeng consensus sang lemia bakha bak sang lemia angkai jeng election declare maro obeklai thangnai 3-4 April lo chini dasol bobono outlawo jeng president post ni bagai jeng election angkha niyam ni mote system ni mote apro bahini jeng election commission songlaiyo anar pura record tongo report tongo bo nijene declare gai 3 jon panel khlai bo tongi rekha chini election committee apro angkha chini ananta bokto jamatia
chini bokho chini senior advisor board ni member bon chairman khlaika Omorne Deborma bo member tei chini Loli Deborma bon member tinjon committee election committee songi rekha bon nijen abo songi ro chini NC babun songi ro election kha kaham ke pai lekha fi referendum lekha ajaga chini ang bon soina kha jodi si legal thana hangkai omorok nangnai hina ang bon document ka rekha or tabok dogu chini joto election commission ni tinjon ni bising ang dujon bon soi makha abake boro declare khaika je boot mani porego election mani porego chini party declare khaika bobu sumaka ang sumaka oro NC Deborma makha 79 vote Mevar Kumar Jamatia makha 139 vote 10 vota 4 ungkha total vote laikha 222 abake clear khaigai जों chini bota bot ke paikha declare laikha bobar asok tongo bonugui tongo smai tangka chuno chini election commissioner chuno smai tang rokha afro bobu tongo press conference ke afro bobu tongo bo khut nugui tongo ngai bo sama khamu afro no je o nirani election khaimani abo gothoglia abo system ne hen sama khamu boni khut preseno tini o maiklai bo bo kun ko comment khaya ba phai paikha phai pain porego chung duibar chung meeting khlaika CC meeting Central Executive Committee meeting chung duibar dakokka chung chini committee chung select khlaika baksa most important kai chini last meeting go chung CC meeting go chung salaika chini kaisa agenda hangkai present political situation obotoi chung detail ar kok salaika apro pray 90% chini CC member attend tongo abo chung joton chung opinion nakha opinion naman porego chung 80% boron saka chung mothabai unification thanglai nai haini maximum boron goseka ओंखाय जों आपनो जों सेन्द खायखा ठीक আছে आपनो छलायना बगै डिस्कशन खायना बगै जों कासे कमिटि खायखा जतो एमएलए प्रेसिडेंट जीएस ते जतो तिनि एलाई अर्गेनाइजेशननि प्रेसिडेंट मासा मासा खाय जों कासे कमिटि खायखा ओ कमिटि रो जों मथाबाय टक खायनाय इट इज जस्ट फर टक डिस्कशन सि ओ फाइनल याखौ आरो नियो इनभिटेशन जे खायनाय एलेन जे खायनाय आबोते जों कक खालामनो बगै जों कमिटि खायखा आबो जतन गसैनाखा ओंखे बो जागा साका जे चिनि पार्टीनो बो सबायनो नायो आईपीएफटी पार्टीनो बो मार्च खायदो नागो मुसि पायनो नायो अकरक सामने आबो बलाई टाटाल बलाई मिठा ते अंकायसा अरो बिसिगो बलाई खनो मानामा संसा आं कगमा सानाय बो चिनि एनसी देबो खुद निजे दिल्ली थानि सिगां जों कायसा एग्रीमेंट खायमा दं आबो आफर दं प्रेसिडेंट बनि प्रेसिडेंट आमालो bo khud boni signature tongo jaga abo jung already chini whatsapp bo ba chini facebook jung ready kha no porai nei di o jaga chini NC Deborma president IPFT te bikarangkhol mothani president bor kuni khud choi laikha je after Delhi অভিযান Delhi thang phaimani pore o chung tok cholenai process cholenai te chung unification ni bagai Thansani bagai chung kok cholenai कक सालायनो हनी बो खुद निजे उद्योग नामानि अब बनि उद्योग सि ओ प्रोसेस ना जों दा फॉलो अप खालायो आमनो तान बार बार बुजिया जनगण बुजिनांगौ ताबो आं तो तिनि आनि पार्टीनो सबायदोंनि अबान कक सायखौ जों ताबो एनी काइन्ड अफ डिस्कशन जों खालायमानाय हानिबा जों कमिटिबो खालायखा अरो कोनो बेनि करै तै तिनि पार्टी जे सिस्टम तलायदोंमोन आ सिस्टम तलाय दङ दरकाना का लीगल थांनाय बनि खुद सिंगना दङ जागा साबो प्रोसेस करिया नाय इउनिफिकेशन बन साबो नाया तिनि बो वाइसे साव एकटा कक तिनि साव एकटा कक बो कुनु बनि माने कक तामसानाय स्टेबल लंगिया आबले दुर्भाग्य आबांगै तिनि जों अमहाय जाक सामानो पाब्लिक अमहा कोर्सन खै दंखा जे मेबार हंखाय थानसान नायगो एनसिंगै थानसान नायया अब ता क्लियर थंखा पाब्लिक जवाब रनाय जनगण बबरनाय एमएलए कतरिया
मिनिस्टार कतरिया प्रेसिडेंट कतरिया आंखे नायो चिनि जाति दफा मथांदान नायफायसि आंखे अवश्य आनिको और जागा साबो प्रेसिडेंट तनाय साबो मिनिस्टार तनाय एमएलए तनाय बरु कतरिया जों जाति दफा मथांदान हागाय जों स्ट्रं फोर्स नांगौ स्ट्रं भइस नांगौ जों थानसा नांगौ दिनै महाराज बाय आनि सम्पर्क बबाग्राबाय ताबुन सिमिया आं बराव हायसे फेमिली फ्रेंडशिप ब कांग्रेस खायबो आं बन्दंनाय बीजेपी खाय ब आनि बन्दंनाय आबोखे सामने डिफरेंट दिनै अनेक बार सागो मरजन थाङै ब कक सागो हायसो ब दिनै मथा चेयरमैन का आं थामनि कक गया हेज ए फ्रेंड हेज ए फैमिली फ्रेंड आं बबाय मालायो बबान फाय मालाय फैयो अब तो दैट इज नॉट दैट बरक आव खा खाजे मेबर खाय मथाओ चिनि पार्टीनो फालि दिसिनाय माने मार्च के दिसिनाय अबरे कमेंट खालियो आनि कके अबसे तिनि महाराज मथा देखाय तो बीजेपी खाय तो कांग्रेस खाय तो कतरिया बानि फ्रेंड आं बबे ब जेकुनु जागा तंफानो आं बबे कक सलायो आं बबे रिलेशनशिप तंगो अब कायसा स्पेशल तिनि रिलेशनशिप तंमानसि सारते का सुमुतिनि जे सिनि एनसी बरं ग्रां सार जे काशा प्रेस मिट खाय साका बिनि यागोन एमएलए गोबां कुक ते निनि कक साना थाङै ब आजागो ओ कक मेंशन खायगा बननो जे ताक प्रेजेन्ट हिन्दिया गोसाम मिनिस्टार हिनि साइड दं हाबो आबन तिले नों ताम फिरो मरनाय गोसामनिसे बब गोदान मिनिस्टार ताबो तो जों जखनते सिनि सीएम रिजाइन देखा ऑटोमेटिकली जत कैबिनेट मिनिस्टार आबो माने डिजॉल्व मु थाङो ताबो टाइम बिंग जों डिजॉल्व मु थाङो केबो ताबो मंत्री करै एनसी बो करै आं बो करै करै ताबो विदिन थिं 1 or 2 days आं खानाखा बराव अटिंग फेरनाय आबो जत तो कैबिनेट मिनिस्टार ताबो आं साइथिंया जतन ताबो एक्स इवन एनसी बे एक्स ताबो होइसै कम काहिसे दागा आं कोनो और मंत्री तर्जा गया और एमएलए तर्जा गया आं संग्राम खायमसुगो आं सामं खायमसुगो आं आगे बसाका आं खरसा वारियर आं सिफाइ से जातिनि बागै आब्रना बिसि को तर्जा गया तिनि साबो प्रेसिडेंट तंगि थां साब मंत्री तंगि थां आबो बेले कत प्रश्नया नगलुगनाय आगे मिदिनो आं ताम खलायतं पाब्लिक जवाब रनाय आं अदिल उसंबो साका तिनि खनाचिनि कायसा कटन माचिनि गैदरिंग तंगो स्टेट लेवल कन्वेंशन वो कन्वेंशन सालायनाय अब पार्टी आईपीएफटी दाखोगो ताबक एट प्रेजेंट आं प्रेसिडेंट दंगो आं तो इलेक्टेड प्रेसिडेंसी आं सेल्फ क्लेम प्रेसिडेंट या 2-3 तारिखो जत डिविजन फाइका चिनि जत एमसीसी आनो लिस्ट दंगो बन तो लिस्ट करे आनि पूरा एमसीसी लिस्ट दंगो ब छिंग दंगो बर सय दंगो बर आनो बुट रिपास लायदोका आई वाज इलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड किंतु जिने एनसी दौर में दुर्भाग्य थाने 12 तारिख बो मे 12 तारिख बो सागा बो प्रेसिडेंट बो डिक्लेरी रेखा अब कि तुमैया आं खानाका आजागा जे डिविजन बरो फाइलक काइसिमन कक मासाया आं तो त्रिपुन नाय दंगो केवना कक सारलिया नेता मासमसु कक सालायखा गै बरो डिक्लेरी रेखा प्रेसिडेंट जीएस तामसिल डिक्लेरी रेखा अब तुमैया नु कॉन्फ्रेंस गायके बने कक मा सारनाय डिस्कशन मा खायरनाय आरो ने फ्री डिस्कशन मा खायरनाय अब नियम एनी कॉन्फरेंस जों बिनि ओपिनियन मानागो डिविजन लेभेल ओपिनियन मानागो किन्तु आ खानाखा थाने 12 तारिखो केबन कक सारया अनेक बरो आन फोन खायो साखा बरो कक साना मुतबन मा साया हायनो नांनिया ओनिनि कजार माजन बरो रंगते फेका नाम्बर एमसीसी मेंबर नाम्बर डिविजन मेंबर बो सीसी मेंबर हाया आं आगोजों साका 20% सिक्रिया जागा चिनि सीसी मेंबर बे एमसीसी मेंबर हायनो कजार माजन बरो सुमिते फेका आरो ब डिक्लेर रेखा सेल्फ डिक्लेर रेखा 50% प्रेसिडेंट हायनो जीएस नि बरो सालाय रेखा आं तो हाया आं तो इलेक्टेड सी पीपल्स आर चूज खायो अबन फेरो नांका जों डिगल थानाय बो नेता बो तो हैव नो राइट टू डिक्लेयर द एज अ प्रेसिडेंट बो तो तब इनवैलिड छसी आं तंथ भाय खायमानिबा सर तिनि जे प्रेस मिट अकक बो साका जे पहिला बीजेपी आईपीएफटी हापां तंफुरु खरक ताम मंत्री ने बगे जे कयमुं नारंमोन आबन बिसिं खरक नि रिजा खाता बग नों खरक सा रिजा खाते एनसी सर खरक सा रिजा खा गाबन बिसिं तिनि बो अकक बो साका जे ताबक ते खरक ताम माना ने बगे ताबो बो आसंग खातुं खाजां दं एबा माने मुं जागै दं ताबो ओमो हायजरा रगते जे 5 इयार नि जे टार्म आ पाइना ते तालचुको हायको 9 मान हाइस दंसि ओ जराव खरकता मिनिस्टार मानमा बाय चिन्ति प्रसरं सामुं जे खाइजे दमने खारा खलायजों नना खलायदो मनो सारबो बाय वानसु ए अबलो जोंलुखा पाब्लिक ता साइमानो आं उसंग सागा मंत्री कुनु कतरिया एमएलए कुनु कतरिया
जों दिनै मन्त्रिनो आसो खाथं जाखांखाय आसो मुजाखांखाय दिनै जों अब स्राय स्राय इंखा जे ताबुक बिजेपिनि जों साइमानो बिजेपिनि खोक संगत चलाय दङ आ काचाराव ताबुक जों IPFT जों थानसांगै जों कामखाय नांमानि ताबुक जों दिनै बेसे जों काग्लायजाक दिनै जराबालाय खाम दंमानि जों कथालाय सांतांलाय नांमानि अजरागो जों सातजन MLA दङ दिनै बिसिखौ दंखो बत ताफोनो IPM दंखो बत कोन ताबुक कोन नरजायखो बिसिखौ बत दिनै MLA नो जों चां 8 जन दिनै MLA दङ जों थानसे ख्लायजर जों स्ट्रं भइस गायखांखाय जों अनेक किसु ख्लायमा खामो किन्तु तामो जों ख्लायमाया आनो सुस्त केबल इलेक्शन खरिखा इलेक्टेड के पाइखा बुट पाइथांगा दिनै आं वानांगो जे बिसनागो तंगै नाव आसक तंगै सुदु कक्सनि साइ दंनाय फिलो तामं तं जों सिलिया दिनै फिलनि बरक माथाय दं माथाय दं तामय दं आबो सिलिया सु नाव आसगै बिसनागो तंगै क कटक सागै अब तो बैनुई दङ सब काम ख्लाय जों नुई दङ अब नां बारबानो साबो पाब्लिक नि जवाब रनाय आनि सानि पाब्लिक दङ पाब्लिक बुचिनाय सब सामख्लाय दं सब दफा हानि बां कक साइ दं अब पाब्लिक जवाब रनाय मन्त्रि दे माइन दं MLA मान दं अब कतरिया फ्रम नेक्स्ट मान आंनं साइ दङ आगन मास निसिं दिनै जुन निसिं जों फुनुगुरिनाय जों अ जागा चिन्तिप्रालेन मुभमेन्ट जों ख्लायनाय जेकुनु MLA मन्त्रि बर दलसि बर लं टाइम वान्सौ हंखाय बर जत माइ साम तांगलाक आं साबो आं सुदु 5 बोसोर बगैया आं 10 बोसोर बगैया आं सारा जीवन आं साम तांगै थानाय पाब्लिक आना हमजा खांख्लाय पाब्लिक नि सानै हेसि आं पाब्लिक सपनो पाब्लिक नो परं खिलाय रौ हेसि तामके जों तिनि नुई दङ तिनि अनेक नेरा दङ सुजा आउटला दंगै नगो आस आउसक दंगै कक्सनि सानाय कुन आउटपुट गरै कुन जों पाब्लिक नो कुन रिमैया अब दंगै मैया जों सामखायनांगौ टुर प्रम खायनांगौ नग नुई दङ आनि 4 बोसोर दिन अब तिन आनि मिस्ट्रि गो आं कयबार थांगा दिल्लीगो न नुई दङ आं नोटिस कयबार थांगा अब सावनि बगैबा ओ आं टंथक थांमानिया आं जे प्रग्राम खायमानि तिनि उसां थांफा नागालेण्ड ऑल नोटिस इंडिजिनस पीपल फोरम बिराट प्लेटफॉर्म जत नोटिस नि आरो नि ति भाषा दङ उथाबरा दङ नागा दङ मिजि दङ नि आसामिस दङ अरुणाचलिस दङ नि सिक्किम दङ त्रिपुरा दङ जों आसे कतना प्लेटफॉर्म आं थांनि फायो आरो न नुखना अमाइक्ले आं जाति दफाने कक साइ दङ न जतन साइमानो बने बगै आं खागो बरक बिचार खायनाय बगलग रायरिनाय साबो परफॉर्म खाय साबन एक्टिविटीज गाहाम आबो पाब्लिक नि जबरनाय और नक आसक दङै जों क कटर सागै हाइते फना नरि रेखा हाइते फना सासपेन रेखा अब कोनो लाभ गरै आबना आं साबो पाब्लिक नि याखाय रनाय तिनि खना गैदरिंग दङ तिनि रबन्द्र भवन आं कयनाय जत्तनो चिम्बर रक नों तिप्रालन हामजा खांख्लाय दफाना हामजा खांखाय फायदि जों कक सालायनाय जों फनुगुरिनाय जों बर गोबां मा जों आन्दोलन मा खालायन दंखा जोंनि IPFT नि कोनो एक्टिविटीज करिं दंखा पारावबो तिनि कोनो मिटिं करै टाउनबो कोनो मिटिं करै गोबां मा तिनि सिक्ला रक बलायनो बखा याव दंगो आबनि बगै आं सागा तिनि खना तिनि रबन्द्र भवन जों जे मानसाक जों गथलायनाय अब आं जतन खबर रेखा बर फायबायनाय ताबो तिनि सिक्ला रक गोबां नाय दं जोंनि कोनो एक्टिविटीज करै जोंनि कोनो भइस करै जोंनो मुभमेन्ट करै जों साइदं तिब्रालेण्ड जों तिनि हा तिनि दफा कक साइ दंगो जोंनि कोनो एक्सन जों फनुमैया अब आं खागो खना जतन फायबायदि आं कयनाय जों आगरतला सहर जों फनुगुरिनाय जोंनि IPFT दंख जोंनि IPFT ताखन कराक दंख अबहायनि बगै आं तिनि इमारजेन्सि कल मा खालायखा तिनि फाइनाय 16 तारिख तिनि एप्रिल ना मे सरी 16 तारिख मेगो तिनि कतरमा और कायसा तिनि 1 डे कन्वेंशन दंगो आं कय जत्तनो कयनाय तिनि सिक्ला रक फायबायदि जों गाहामके कक सालायनाय ते तिनि थिनांनि बगै जों ताम खालायनाय अब जों सालायनाय बने आं जत्तनो बहाक राग खालायै नो कायसे वारियर नको जाति दफानि बगै नो सामुताना बगै बेसेबा तिनि सिक्ला रक कयनाय तिनि छात्रनो कयनाय जाते और जत्तनो फाइमादाना बगै तिनि तिप्रालेण्डनि बयस न ते कराक खायना बगै नो जत्तो फायबायदि अबनानि कयमों ते जत्तनो खुलुमखा
हामबाय Satika Sumuto, Tabok Borom Grand NC Side being Yagomang MLA boy, Mang Pino, getting Omo Hadin Yaskango, Jepro, press meet like a Hayakaba, Nonokatal, Asuk Tarizaka, President IPFT, Aproni Logiwo, MLA or Corsa Corn, no money, but Abu Bin Yagomang Tamaka, and Saisung Jenang Tipralen, the big Jobak Clyde, the Mano Hayakaban, and Tantan Mario Tangle, Jobak Boba, I want to do, sir. Aboro, Bora Buchinai, MLA Buchinai, Borodorici, one time MLA Namzuka Tongtung. Boroni Dorisi Bobishot once okay bro Paitum. I'm going to barber site no Takhan Jora Tonko. But only 5 years, pass boss Emelectron was a Tongtung. Bonivan Koinai, Borok Hamkis Buchigo, Bone Elaka, Boron Bus Saput Tong, Tak Emeletonero, no Koinai, there was just a Kennedy, Nini Paragon, Nini Pillow, Nini Bus Sabutar Tong, Nini activities Bahai, no Kanguan Chokdi. No, they got in Bagay. Nung tayo MLM Finay, Montri Finay Musukangkay, Parit Sing Samutangay, Sintini, Thansani Marina, and Cox Abon Cox Haitongo, and Anipati Spider and Cox Haya. Sing Tini Boys no, Tini Davino Ragna Hokai, Sing Tanchakal Sangmaklene, Tini Angoman Cock Masanai. Sing Bijiba Ellen Sing Tongo, Thansani Tongo, Boronzo Tini, Anthony Doll, Tini Tipramota, Borotam Nai, Article 23. Bro Saga get a triple len, a king Clayo. Sungda Tipraland, Article 2 and 3, Bro Article 2 and 3, Sumbor Pelaiba. No Nini Tibrasabi got Homaya, Nin Takubas got Homaya, Ni Tibrasabas in Bulai to Laitongo, Negative Hakarinai, Tipral Manai. After Black Potion Makla, you know. Ani Takubas and Gatamaya, Ani Bukubas and Gatamaya, no big tank of Taitongai. Biba Gatain Tibralanto Nai. Abongi ang Sautini, Chini Emelerok, Zoratonko, there one sogdi. Nero Boyshot Tongo, Nero Joton young age Tongo, Nero Tinang Bagay, Kahamko wants to conquer Ankago, some Thansani Marimatanai, some Makatalainai, some Gorisai Clay Clay, since Halaman Bisinti, through discussion, some solve Pimano. Buriman Koina Jotan learner one sogdi, no Kahamko one sogdi. Nero the one time Emelagna was one kai, Nero Siu Hesi. Public, Jobabrunai, public Chin Tongo, so the Sarti Perambro, also Butwalia, Jotan conscious and political ni. Sabo Samutangi Tong, Sabo Hamakaitong, Zotunu Sabo Jasakaitong, Assistini Tiprasarok, as Butwalia, Onek Timber Prasiaktong, Jim Onek Timber, Obigo Tongo, Lakrin Tongo, Indian Doctor Tongo, Ukil Tongo, Sing Asik Bunet Hokegi, Dalasagi, Sing Agomaya, Bonang Koina Jotunum, Jetini, the Kahamkamasone dog, Tini right thinking citizen dog, there are one sogdi, Jetini Tiprasani Bag Tinang, Sini, Sing Sangmaklane. Sing Jotunum Sing Bahakwar Clay Sangmaklane, or Coxino Hainhai, Joton Hambai Kulumaika. Ambai sini Borom Ganang Montri Salno, Sino Nankuk Money Jora, or Tungklama Joraba, Nankuk Money Jora, the way Bini Koklam Saman Bagay in the rock. Buskagunum might depressor of Busu Zorate, Mutanzana Hayaka, depressor, Tansani Maribusu Zorate, Ayuglogna Hayaka, depressor, and Mantai Shok Tanati, Joba Clayton Busakaham, Unkari Hayaka, Reza Lomona Abonor, Jorano Simon Sinai, Jotona Hambai, Joy United Strangati.